turemiti bakka kana geennaan beeynu min dhageettanimi bakka kana keennaa hin beeynu asitti bakkee kanatti waan isin yaadachiisu masgiidni jaami'ul habiib kun masgiida seenaati masgiida qadiima magaalaa kanaati masgiidni kun masgiida qadiima magaalaa kanaati namni rabbi daawaalleen waa cufaanuu hawaasa kee jidduu si kaaye qixxummaan amaanaa Sheekh Mahamuffaa jamaan kenna Sheekh Hussein Faani beekanii waggaa gara lamaa ganda 11 kana keessa deemaa buusii baajata waggarraa haga waggaa masgiidaa buusaa ture ummata buusisiisa odoo akka jedhu fumaa taa'ee fakkaree yoo rabbi guyyaa qiyaamaa gosatee malee ganda biroon gorsine ganda biriin hin dhaqqabne jedhe waan himuun qabuu jedhee ufumaa fakkare nama wajji haase nam tokko isaan hin beekani Sheekh Muhammad Naaziriiti yaani abboo jaami'al habiibiin dhaquu barbaada nama na fidun beeku an immoo nama achiin beeku jennaan an Sheekh Adam tokko beekana si fidanaan jedhanii sheeyin ay dhufe gaafa dhufnu sheeka hin dhabne sheeka dhabnaan nam tokko masgiida kana seennaan imaama fakkadadhuuti Sheekh Sammaantu jiranii daawaa godhinaan jedhe an ammoo yaa rabbi imaamni kun nan beeku yoo anin dubbadha jedhe natti hin dhiisu namni daawaa na goosise si anin dubbadha yaa rabbi na gargaari jedhee lafaa ka'ee dubbadhe sheekota yoo lafaa ka'ee dubbadhe ummata kana gaafadhee magaalaan tun garaacha masgiidni kun garaacha magaalaa jira feessaalitti haga yoo mikkadhattan islaamummaa tanaaf suuqiin barbaachisu masgiidni kun ka jedhu ummata kana ka isaan illee nan beeyin ka'ees waan suuqii dubbadhe dubbii gaafsaniitiin suuqiin tun balbala 6 darajaa 5 ijaaramte ani galgala asrii dubbadhe galgala itti wayta deebi'u nama lama argadhe namni gaafsa wajjin dalayne hin jiru shaamilii tokko hin beekan jamaan kenna kun rabbi haa araaramuuf jaa galgala deebine natti murteesse warri jaami'al habiibi namni kun nama keeriitti dhufe halkan 5 sitti murteeffannee nurraan deemin jedhanii ittuma deebine akkasuma guurree komitee gimbaataa ijaaranii wanni sun ijaarame waan tana isinii dubbadheef wanni ani jedhu namni amaanaa diiniin deemtu daa'ii ta'e akkana shuumam rabbi angoo isinii kenne isin amma angoo argattan maasha Allah tabaarakallah baga argattan jara mee namni ummata Muhammad dura taa'u kana itti gammade jettu mee harka baat baga rabbi na dura teessise jetta baga dura teette rabbiin baga dura taa'a islaamaa si godhe garuu nama dura odoo deemu duuba deemu rabbi sin godhi hawaasa ofii addaan qoodee hawaasa ija tokko laaluu dhabee angoo bulchiisaa daddarbaa ta caccabsaa ta mirga namaan eeyne ta hawaasa qixxee laalle ta akkasiitii miti bulchiisa daddarbaaf caccabsaa namni hin dhabne ka nagayaa wal bulchaa hin dhabne bulchiisa nagayaa bulchiisa fuula hawaasaa nagayaa rabbi isin haa waffaqu barakaa isinii haa godhu magaalaan isinitti kennamte tuni isin irratti filamuun barakaa haa argattu isin irratti filamuun rizqii illee haa argattu isin irratti filamuun daldalli illee haa deebi'u gabayaan biyyatti haa deebitu ani amma sheeyni gartee akkuma reef jedhan sani haguma sheeyni dhufuuf na dubbisanii amma hin dhageettani amma nama biraattu ayteene nama sana galaalee namna jalaayyuu sheeka dhaga'uu dhabe haga isin seentan yoo dura assalaamallee qabde Sheekh Abdurrahman da'awaa jette haga Sheekh Amin asin futu qasjede lashnatti jette jarri wallahi jarana kanaaf na jala aminin didina sheeka isini fida inshallah tani amman garte gara warra waltajjige gesutu isfira debisa amman namni sin salama gafatu sheekota ken akaswaya aya kanaaf inshallah rabbi kayrinu haa waffaqu barakaa rabbinu haa godhu guyyaa kana guyyaa barakaanu haa godhu isin maraayyuu akka taraan si geetten barakaa rabbi harka si haa kaa'u angoo barakaa isinii haa taatu mee gara manaa min jedhaafo angoo barakaa isinii haa taatu tayoo ati gandatti hin gaggalte masgiinni ati itti galte misoomu masgiinni kee ijaaramu wanni ati keessa deemte gandi kee tolu ka waltaani argamu ربي سيهادان ديسيسو والتاي ربي سينها وفقوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله شيء اللي ندمني أهون ساتشو بأورمينيا يالوتن بأمارنيا لمرجم ياهل
እዚህ ዛሬ የምንገኝበት ለትልቅ ዓላማ ነውና የተገኘንበትም ቦታ ጃሚዑል ሐቢብ መስጂድ ይባላል እዚህ መስጂድ ታሪካዊ መስጂድ ነው እኔ እንደምታውቁት ላይታች ዳዕዋ እንቅስቃሴ እዛም እዚህ መሄዳለው እዚህ መስጂድም ደግሞ መጥቼ አሁን እዚህ ፊት ለፊት የምታዩትን ፎቅ ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ በኔ አማካኝነት ነው የተገነባው ይላሉ ተክቢር ስለዚህ በመጀመሪያ ቀን በዚህ መልኩ እንደዚህ አይነት ስብስብ ላይ እንደዚህ ስራቸውን ደግሞ በዚህ መልኩ ፊት ለፊታቸውን ሲያዩ እናንተንም ደግሞ ፊት ለፊታቸው ሲያዩ በጣም የሚያስደስት ነገር ነውና አላህ ጀዛ ይክፈላቸው አሜን አማ ዋኒሳን ፈዳንከና ዋኒሳን ሐወንልህ እንዲስኑ ደቂቃ ሙራሳ ጋር ሼክ ኢሳን ጀዳንከና ኑ አፈረኒ ኢንሻአላህ ፉፍና ጀቹን ኢንሻአላህ ሼይንከና ሼክ አሚን ኢብሮ شيكا أنا أما شيكو ما قمت مكينا كيسا كنا إسان شيكا عالمات إن شاء الله نمني هدولي وان إسان لالوف نم هدولي بو آنا رقباني قمانا رفاني تمان سلام إسان قافتني شيكو تكينيا أسيت تقرتي بكين إسان ايدي الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله إرد بني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلچين سوتا مجلسا مقالا داما غبرا إلى قدت بقى ربي قويا خناني سنگي قويان الرا أكما وري ندر دبر أمانا والهركا فوداتوري بفاكا نتي أما والجيني هركرة هركتي دبر سنولي توبات أمانان قربين دكي تنتي قبوسه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قرب أماناتنا دكي قبوسه نبي خينيا محمد صلى الله عليه وسلم أماناتني إرتي والجينيوس والجهو بانوس أمانات قرة تقط أبرا غير علمو دبرا أخا خرا غير أبا دبرا أصول فنبوين ودو دكين تكن تكين بيار راخنا أمانات نهرك جيس موتيمت تنقطن دبلتا أمانة دير ربي أمانة سنتون هركاتوري أمانة قدونس إسيدا تنمو اتقافة ما دبلتات اتقافة ما تو نورتي دركاد آمت اتقافة ما ملي صدركامي كان دبلن ننجر تدوم إنها أمانة أكن جي النبي صلى الله عليه وسلم إماراه قدبت إسينتن أمانة فول ربي تراغا فتموتي سنيجان نما غريد آم سقودني صحابي چساني تكون نما لما جدو تلي مرتيسين جانين إما أتي وما موتم وما بلچين سجان وهاقادو جانين صحاباتكون اتندياتين جانين تمر اللي نما جدوتي مرتيسين جانين تمر اللي دو فري تمر الرت اللي يو أمانا سنيتو أرى والهركا فودنسي خنديمين نبرغي أماناتنا نوها غرغارو أماناتنا قبرا إلى جلت أمانا نرى خاي غرغارو في الماني ديو تنديم إلى مقالات ينجوت نوغد اللي دبري إلى مسجدة عرفة كركرة بيتناجر إلى أتشجوت أتشلي أدو فنانمو أدو أنفمو بيا كارات وان هنغنا ألفات وان هنغنا چمي هنا غريوج أني ملادو
hawaasa filmaanni waan ta'e hin beeyin filmaata kanuma mootummaa fillu malee waa'ee filmaata humna takka ittiin qabne baajata tokko ittiin qabne Sheekh Hussein dhaluu seetee biddeen tokkoon ceete jambitee gitanatti makmaa isokoo jira biyyi Sheekh Hussein tun nurraa fagoo isinitti dhiyoodha maleetu nama odoon qophaawin muuda deeme sinqii xiqqoodha Sheekh Hussein dhaluu seetee biddeen tokkoon ceete jedhaniin ganta biddeen tokko fudhatee deeme sinqii biddeenii tokko eessa nama geessaa abbaa sinqiin bakka malee harkaa dhumte nuti filmaata waan laayyoo see itti seen akkuma rahmata rabbiitiin keessaa baane malee wanni akkana ulfaataadhaan jiru haa ta'u har'a asirra geenye waa hedduutu as keessatti hiikka argate namoota nuti jabaadha juutu laafee argame nama nuti hedduudha jee uf yaadutu hedduu ta'uu dhabee argame namoota anaatu injifata jee yaadetu injifatamaa ta'e wal injifatuun itti diraaree dorgommii ta'e haa ta'u guyyaan kun deemee bakka kana ga'ee isin kun har'a taraa tanaaf amaanaa ummataa gubbarraa ilaa gaditti amaanaa ummataa fuutan waa hedduutu nu dura dabre waa'ee ce'oomsa dhiyoo tana amata sadii sheekota keenya sheekh hajjii faa wajji dabarsin bara sadeen filmaata duraa kana warra ce'oomsa san itti kennan keessa jiraanilleen waajjirin an seene waajjira da'waati achitti waajjirin dhaqe waajjira da'waati dokumentiilee wayii arge achitti ye ulamaa'ochi simiminnat kaju miskiina wallahi ulamaa'ochi simiminnatiin kun miskiina waan akka nama ajaa'ibuun agarreetu waan xiqqoo takka affaaqadaa waan jenni beeytanii nama quraana qajeeloo qaroon beeyin affaaqadaa godhee afaan amaarallee duun beeku affaaqadee maal keessatti arge